Sam Dine Bogućarin, 6. razred osnovne škole Bratislava. Ti si voditelj programa danas sa tvojim kolegom, odnosno drugarom. Jel imaš tremu možda? Ne, nemam tremu, nije mi prvi put da učestvujem u školskim priredbama. Reci mi šta za tebe znači školska slava Sveti Save? Za mene znači dosta, zbog toga što je to prvi prosvetitelj i on nam je pomagao da danas postoje škole.